رابونا عیسا یا جناو مریان مارکۆس 16 پشتی گۆڕۆژە شەمیێ دەرباس بوو مەریەما مەژدەلینی و مەریەما دیا عاقوب تەوی سەلام و چوون گەیای بێخۆش کری داگۆ هەرن ڕوون لە جەسەدی عیسا بدن ڕۆژە هەفتیە یا پێشین سەرێ سبەی زوو چاخی ڕۆژ هەلات ئەو هاتن سەر گۆرێ وانش هەبرە دگۆت کی وێژ بۆ ما وی کەبرێ گۆل سەر دەریێ گۆرەیە گێڕ بکێ و گاوا گۆلیژۆرێ نەرین دیتن گۆ کەڤر ji cihê xwe hatiye gêrkirin kevir gelek mezin bû çaxê got ketin hundirê gorê dîtin got li aliyê rastê xortekî xeftanê spî wergirtî rûdinê jin gelek şaşman wî jî ji wan re got şaş nemînin hûn li Îsayê Nisretî got hatibû xaçkirin digerin ew rabûye ew nelvire vaye cihê got ew lê dirêjkirî bû lê hûn herin ji şagirtên wî re û ji Petrûsê bêjin wek ku ji we re gotiye ew ê beriya wan herê celîlê hûn ê li wir wî bibînin jin ji derketin û ji gorê reviyan çimkî şaş mabûn û dilerizîn ji kesî re jî tiştek nedigotin çimkî tirs ketibû dilê wan. Pirtûka pîroz, encîl, silav û rêzxweş û birayên hêşa.